yabwiye ikipe Manchester United ko hari River Club uvuga ngo ikipe ihanganye n'ikipe Manchester ubwo nuvuga ngo kuko yabaye linked n'ikipe ya Chelsea nivwo kuko Chelsea n'ubu ngubu nta rutayizamu irabona urabizi ko nyuma yo koruka kagiye bifuje Ronardo yagiye mu kipe ya FC Barcelona gusa kwizigira bimwe mu bintu bibaho mu transfer muri iki gihe kigura n'igurisha ry'abakinnyi noneho kuba agent nk'aba super agent Jorge Mendes ikinyamakuru cya Daily Mail urabizi ko ni ikinyamakuru bundi abafana b'ikipe Manchester bose baragitrustinga cyangwa se ni ikinyamakuru inkuru cyanditse ku ikipe Manchester ni ikinyamakuru navuga ko akenshi article zacyo kuri Manchester United ni ikinyamakuru usanga cyandika article n'ubundi zishyira muri favori cyangwa se mu mwanya mwiza ikipe Manchester United mu bimwe rero mu ba agent cyangwa se abantu bagurisha abakinnyi bakoresha muri iki gihe nuko bashoramo amafaranga mu itangazamakuru ruvuga ngo kugira ngo handikwe article nk'iyingiyi ku kinyamakuru nk'iki abantu bizera ko ari cya Manchester United cyane ko ibintu biri ukuri ku ikipe Manchester United iyo Manchester United ije ku igitutu ijyaho niki ruvuga ngo Cristiano Ronaldo kudakina Champions League egari hari amafaranga publicité atabona kubera atari gukina Champions League ibyo ngibyo ubwabyo Cristiano Ronaldo ari ku myaka 37 ibyo Cristiano buri gihe abara umwaka kundi harimo n'amafaranga agomba kwinjira uko buri Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi mwe rukumbi ugira brand urumva tuvuga ngo Neymar ngo Mbappe ngo Lionel Messi ariko abo bose nta numwe ugira brand kuko urumva ngo Cristiano Ronaldo agira brand yitwa CR7 hotel kitwa CR7 akagira imyambaro perfume niyo mukinnyi ugira brand CR7 iri official abandi bose ashobora kuba yakora kwamamaza ariko no muntu ugira brand so ngo rero ikintu ababara amafaranga nta kina Champions League hari amafaranga azatakaza uko kuyatakaza rero urabizi ko asanzwe ahembwa 360 by'amapaundi ku cyumweru niho mushahara we mu ikipe ya Manchester United ibintu rero izi articles ziba zasohotse nibwo byo kugira ngo Jorge Mendes icyo gitutu ku ikipe ya Manchester ivuga ati ako se Cristiano Ronaldo nagenda hari fan base kuko kugaruka kwa Cristiano Ronaldo Manchester United ntabwo ari mu bihe byiza ariko kugaruka kwiwe Manchester United urabizi ko body yayo n'abanyamerika bafite amakipe batekereza business cyane kuruta uko babanza gushaka ibikombe buri amafaranga y'abanya-Aziya amakipe afite n'abanyaziya yaba abanasere karefe muri PSG wajya muri ba Kardun Mubarak abo bose bwona tunazona n'umuherwe afite Chelsea nawe wayirekuye Roman Abramovich barano turuka muri Aziya bo bareba ibikombe na performance nibyo ikipe irimira iratwara iyo bya business babizamo nyuma bagashaka ibyo byishimo mu gihe abanyamerika bo babanza business imbere kubanza business imbere vuze iki kuza kwa Cristiano Ronaldo mu ikipe Manchester igarutsemo hari ikintu yarabustinze kuko ugiye kureba ku bintu bacuruzaga kwireba n'amajezi ndetse n'amasura y'abakinnyi agurishwa hiyongereyeho 28% kugaruka kwa Cristiano Ronaldo kubyo binjizaga mbere Cristiano Ronaldo ataraza so Jorge Mendes avuga ati rero byanze bikunze nabizi ko ikipe ya Manchester United ikeneye Cristiano Ronaldo kubera ko bo bari abanyamerika barabara kuri business kuko urabizi ko n'umugabane wa Manchester United kuri New York Stock Exchange niwo mugabane uhenze uri hejuru so ibyo byose rero bakavuga ati niba tuzi ko Manchester United ikeneye Cristiano Ronaldo nk'izina nka brand kugira ngo ikomeze gucuruza reka no twe dukoresha ino trick yo kwandikisha zino article ashoramo amafaranga article niba yandika Manchester United irajya ku gitutu cyo kuba batekereza kuba Cristiano Ronaldo bavuga ati noneho aho kugira ngo ugende no muri sama mwaka uzagende reka tukongere andi masezerano y'imyaka 2 kuko nyama masezerano y'imyaka 2 atazakina Europa League harimo kuzamura amafaranga muri amasezerano harimo kuroza kuvuga ati hari ibintu ntari kuzabona nyine ya Champions League ngiye gukina Europa League bakaba babyongeramo hanyuma abandi bababaye cyane ni Thomas Tuchel na Chelsea nyuma y'uko Jules Koundé abateye umugongo gasinya mu ikipe ya FC Barcelona ubwo no ni gapapu yo kuri Lewandowski Jules Koundé ndetse noneho Barca kugira ngo ne ko yabasuzuguye ikomeje ibiganiro na Cesar Azpilicueta Alonso yewe nuko dusoje urubuga rw'imikino kuri wa gatanu tubifuriza kugira weekend nziza turasubira mu isaha y'uburyohe mwese mugire umunsi mwiza.